Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia. Ndashima Imana ko yongeye kandi ikampa uburenganzira bwo kugaruka hano hantu kuri kamera. Hariho amagambo nje kuganira namwe, n'amagambo ntararangiza kuvugaho. Yesu nashimwe. Ego narayigishijeho ariko ntabwo ndarangiza kuyavugaho. N'amagambo Yesu Kristo abwiye abigishwa be. N'amagambo ari muri Matayo igice 5 ku murongo wa 27 n'uwa 28. Yesu nashimwe. Rero mwene data uri bwumvize ino video ndakwinginze uyirangize. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushima ndaguhimbaje ukuntu ngiye neza kandi muri aya masaha. Mana waremeshe n'isi, ndakweretse abantu bawe bagiye kuviza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze data twese ubagiye neza mwami, ubahe gusobanukirwa. Uri Uwiteka ryo zina ryawe, ndirukanye imyuka yose mibi. Mu izina ryawe Yesu Kristo Munazareti turakoze data. Ndakwinginze data twese undurikira uburinzi bukomeye kugira ngo bunkikuze. Mana waremeshe n'isi. Urakoze data twese, umwuka wera amanuke maze ashigikire. Urakoze Yesu, sabye mu magambo make byinshi dehera ubuntu. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane bene data. Reka ndakubwiza ukuri. Ijuru ntabwo rizajamwo imyanda. Ijuru rizajamwo abakijijwe neza. Nimba uzi ko udakijijwe neza mwene data, wari ukwiye kwiga ku mushinga wo gukiranukira Imana by'ukuri. Benshi muri ndyarya by'ukuri, muri ndyarya. Imana iyo iri kirabareba ibabona mu buryarya. Murabesha, mukirirwa murayiririmba, yamara muri ndyarya. Reka ho ndahasimbe. Dusome Matayo igice 5 ku murongo wa 27 n'uwa 28. Umutwe w'ijambo uvuga ngo ntugasambane. Niwo mutwe w'ijambo. Yesu nashimwe. Ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Tujabukire ku murongo 8 nako ku murongo wa 20. Tujabukire ku murongo wa 28. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Umuntu wese iyo arebye umugore cyangwa se umukobwa akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ano nashaka no magambo. Yesu nashimwe cyane. Ukwifuza mu mutima kurarimbuye abantu benshi. Buriya umusore cyangwa se umugabo, mumama mukobwa arakwifuza kubera ko hari ibintu bikuriho bituma akwifuza. Iyo yaba bitakuriho ntago abakwifuza, ntago abaryamana nawe, mbese burwa kubonye. Yamara hari ibintu bikikuriho cyangwa se bikuriho nawe ubwawe uzi bituma abantu basambana nawe. Ni hahandi niwava mu mubiri ugiye gucirirwa urubanza, usange umwami Yesu akujanye hehe mu muriro. Ati mbese byagenze gute? Ati mbiye ko ngiye ntari umusambanyi, byagenze gute? Ko naguma niyeza buri mwanya, byagenze gute? Yamara bakubwire ngo warasambana,
bazaca bakubwira n'abagabo mwasambanye nabo uko bangana, kandi wowe ubwawe utari bwasambane, yamara hari ibintu byari bikuriho byatuma abagabo n'abasore basambana nawe. N'aya magambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa, yamara nawe uri umwigishwa wa Yesu, niyo mpamvu ya magambo akujeho. Reka ndababwira ibintu biriko biratuma abantu baryamana namwe, abagabo n'abasore baryamana namwe buraho mugiye hose. Ayo mapataro muriko murambara, murazi ko inyuma haragaragara akabuno rwose, ipatira hambira akabuno umuduri inyuma ugaca mbese ugaragara. Hanyuma umugabo yareba inyuma yawe agaca yumva aragushatse, urumva aho umaze gusambana nawe kubera iki? Iyo patero wakubisemo. Ikindi, itako ryawe rica rigenda rigahambirirwa neza kabisa, rigahambirirwa rikagaragara. Umugore n'umukobwa ntabwo aba akwiye kwerekana amabuno cyangwa amatako. Mukwiye kwambara imyenda iterekana iki? Amabuno cyangwa amatako. Bakobwa ba mama, iyo mwambaye ipataro ihambiriye cyangwa se iyo mwambaye ipataro, umugabo arakwifuza kubera ko uba washize ibintu byawe hagaragara, uba werekanye amatako yawe, uba werekanye n'amabuno yawe, biba bigaragara hanze, biba bigaragara. Buri muntu wari wese, isazi iki mbese ziza zireba ukuntu utambuka, ukuntu kubita ibuno rija hirya no hino, rwose bigaca bikwifuza, ugasanga ku munsi uryamanye n'abagabo barenga 50 kubera ko wanyuze ahantu hatandukanye. Ndi kwipataro gusa, rumva abantu 50 ku munsi. Ibindi biriko biratuma muryamana n'abagabo, utujipo, utwo tujipo duhambiriye amabuno, ugacumengura teruye kabisa giye hejuru, utujipo mbese tukahambira neza umudenesi inyuma. Umudenesi inyuma, umugabo n'umusore bakubona bagaca bajugumira mu ipataro kubera iki? Ibyo waberetse ibuno waritekeye, ubereka hehe? Ubereka amatako yawe, bari kubarabona umubiri wawe ukumeze. Ibyo byose bituma umuntu agushuhira. Yesu nabitabara. Haleluya. Rero nawe ntabwo ndi umusambanyi, abo ngabo bagushuhira muri ko murasambana. Ibyo ngibyo bizakurimbura mukobwa, washaka ubyumve uko nukuri, washaka ubyumve. Niwava mu mubiri bakazakwagiza ngo ari umusambanyi, ntuzugire ngo nibindi, nibyo uri murishirako, nibyo biriko biratuma uryamana nabo bantu nawe utanabizi. Yesu nashimwe cyane. Ibiriko biratuma muryamana bikuriko, kandi ni wowe ubyishirako. Ibyo bintu biriko biratuma uryamana nabo bantu wari ukwiye kubyikuraho, kugira ngo ntihagire umugabo cyangwa umusore akwifuza anakubonye, kubera ko nta bintu biba bikuriho bituma kwifuza. Uramenye ko aba ari n'abadayimoni kabisa. Ikindi, amapasuwa, murambara amapasuwa mukerekana mu ntege, amaribori yo mu ntege. Ayo maribori mukayerekana reka ndakubwira, abari n'amaguru meza barayafuka, ariko mwego mugenda muyarangaje. Ayo maguru yanyu niyo abagabo n'abasore bareba bakabifuza, bakaryamana namwe mu bitekerezo n'umutima yabo. Yesu nabatabara. Rero kugira ngo abo bagabo n'abasore bareke kukwifuza, ambara imyenda itagaragaza iki? Itagaragaza amatako, itagaragaza mu ntege, imyenda y'umukristo by'ukuri ari mwaraja mu ijuru. Reka ndabwira, iterambere ntimwitwaze iterambere. Yesu Kristo ntahinduka, uko yarari n'ubu niko ari kandi niko azaguma.
rero kuvuga ngo ni iterambere. Yesu Kristo ntahindurwa n'iterambere. None ni kubera iki we mu Kristo uri murashaka guhindurwa n'iterambere? Ni kubera iki? Iterambere ntabwo geri kwe guhindura umukristo. Oya, umukristo aguma ari wa wundi. Hazi iterambere hatazi iterambere, umukristo akwiye kuguma ari wa wundi. Ntabwo arakwiye kwishushanya. Reka ndababwire bene data, nimwikure ko ibintu biriko biratuma muryamana n'abantu. Yesu nashimye. Ntabwo ndarangiza. Hari n'ibindi. Amakanzu y'utuyunguruzo, amajipo y'utuyunguruzo. Ibyo byose ugasanga umuntu ndani mbese imbere hariko aragaragara, mbese ibyangombwa byose biri hanze kwera akayunguruzo. Ibyo byose n'ibintu biriko biratuma abagabo biyonona ko mu ipataro, bakagenda mbese banajugumira. kubera iki? Kwina babonye hari ibyo babonye mu ijipo, hari ibintu babonye, ikibuno bakibonye ukuntu gicyoye, imbere bahabonye ukuntu hacyoye, imari yawe bayibonye ukuntu imeze, ni uri kurayibereka maze agaca baryamana nawe mu bitekerezo, kandi bagacagumana kuyumvira. Bene data, mwige kwambara nk'abakristo. Abantu ntibabeshe. Imana ireba mu mutima gusa. Rino jambo naryo riziki. Mbe ntabwo muzi ko ibituma bayifuza ko bibariko, ibituma abagabo n'abasore babifuza bibariko, nimwe ko mubyishirako. Ntabwo ndarangiza. Ari amarangi mwisiga, ayo marangi aca gwiyindi sura. Niba ufite ibiherehere mu ntuzenye mu maso, ukisiga amarangi, ibiherehere ucubifukavuka, uwa musore yakubona agacagira ngo utwo tunywa twe kuziyemo ibintu zenye ibihute cyangwa se ibintu zenye ibiherehere, mbese ugwaye ibisebe ku munwa, ukacufata amarangi ugasigaho bya bisebe bigaca ugacufukiranya, ubu kubona akagira ngo uri muzima naho waratemye. Urumva uca iyindi sura atari yawe. Ndababwira ibyo byose ko biratuma abagabo bakurugwa. Ibyo byose mwishima mu kungoyi ino hano hose mukagira ibyo no byose mwishira ko biriko biratuma abagabo babashaka muryamana nabo. Mbese mugumye uko Imana yabaremye mwobiki? Niba by'ukuri muri abakristo muvuga ngo muri kumaja mu ijuru, mwagumye uko Imana yabaremye mwobiki? Ni kweri iki muri ko muratesha abantu umutwe? Muri ko maryamana n'abasore ubunyuze ko agaca hindukira akureba, umugabo n'abasaza bakahindukira bakakureba banyuzeho. Kubera ikibuno rikwira tetemeka mu ntuzenye mu mukabana mu ipataro. Umukristo ntabwo akwiye kwambara uko. Bene data, ni mwisonere by'ukuri. Izo ni nyambaro zavuye ikuzimu. Ni mwikureho ibintu biriko biratuma abagabo bashuhira bo hanze, abasore babashuhira bo hanze. Yesu nashimwe cyane. Mwebwe muriko murareshwa mu mwubatse mufite abagabo banyu, muriko murareshwa nabo hanze n'abagabo hanze mbese n'abasore. Kubera iki? Ibyo muriko murishirako ayo mapudre, ibyo bisuko, ibyo bujipo bupfuye, mbese nayo mapatro mwishirako yose. Ibyo byose ni ibintu biriko biratuma abantu babaresha kandi mugasambanira mu bitekerezo. Ibyo byose mwishiraho. Icyo nabwirayo ni mubyikureho, mumenye iyo muri kumuraja. Yamara niba mutarahamenya, ni musenge Imana ihabereke. Nta mukristo by'ukuri ari mwaraja mu ijuru yigira uko. Muri ko murajana n'ibintu byitwa ngo ni iterambere. Ni kubera iki muri ko murashaka ngo iterambere bayobore? Hakuyoborwa n'Umwuka Wera, hakuyoborwa n'Imana, mukayoborwa n'ibyisi, mukayoborwa n'iterambere. Iterambere muzarijana hebene data. Iterambere ni ibyisi. Reka guhindurwa n'iterambere, kubera ko iterambere ni ibyisi. Yesu nashimwe cyane. 'Musenga muri ko murakora ibyaha bitandukanye
ngo ni iterambere, ngo ni iterambere. Ibyaha bitandukanye ngo ni iterambere, ngo nicyo gihe tugezemo, ngo mbese ngo nicyo gihe tugezemo. Bene data, mwari mukwiye kwisuzuma. Mugore mukobwa, niba uzi ko ukishira ko ibintu bituma basore bagushaka, abagabo bagushaka, mukaryamana nabo mu bitekerezo, ndababwiza ukuri ni mubyikureho. Niba mudashaka kubyikuraho, bazabasomera gutabwa mu muriro kandi mutasambana, hanyuma barege ko mwagize iki, mwasambanye n'abagabo barenga 100, abo munyuraho bose basambana nawe. Ukubonye ibuno asambana nawe, ukubonye ibere yayo mabere yanyu mumudundarika, maze ugacume ngo ni ibintu zenye ni birayi byagiye hejuru, mukabidundarika neza, hanyuma bikagaragara. Umusore mwahura rikaraza akugana, akaca kubita ijisho kwa mabere ya amezuku, mbese ukunguku yatunutse yavuye mu ishati, cyangwa se ukasanga niko mwabigize, agaca atangira akajugumira, akaguma areba ayo mabere yawe. Mukwiye kwambara mukikwiza, mureke kwerekana ubwambure bwanyu. Bene data, nimuhunge mudapfa. Ndakubwije ukuri, Yesu aje agasanga urimo uranyonga mu muhanda, nako kamini kawe ntaje waje gushaka. Uburi umuririmbyi, shaka uburi umuvugabutumwa, shaka uburi pasiteri, shaka mbese uri profeti. Ndakubwije ukuri, ijuru ntufite. Umukristo akwiye kwambara imyenda itagize iki, imyenda mbese iterekana ibuno, umwenda uterekana amabere, umwenda uterekana itako, umwenda utagaragaza mu ntege hawe. Yesu ntashimwe. Kubera ko dukwiye gufuka ubwambure bwacu kugira ngo nidutera ibyago. Abagore n'abakobwa, iyo mwiyambitse ubusa, abagabo bacu babashaka, mumeze nka sumaku. Mumeze nka sumaku ku bagabo. Abagabo bacu bashaka nuko batabivuga, ugaca usanga biyononye ko. Ni mu gihe ki nimwikubita agashibadi, mumenye ko muri abakristo mushaka kuja mu ijuru. Yesu Kristo nabagiye neza. Mukobwa mu mama, aho uri hose, wari ukwiye kumenya ko umukristo akwiye kugira iki, akwiye kwambara kikwiza. Ubwo busa bwawe tahariya, ubwo busa bwawe kurute, wambara imyenda ikubereye nk'umukristo by'ukuri arimo araja mu ijuru. Yesu Kristo nabahumugisha. Ndarangirije hangaha, ari iki nimburije kuri wewe, iyi nimburi kujeho mwene data. Yesu nashimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndagushimye kwa aya magambo uhaye abantu bawe. Ndagushimye Data twese, ndakwinginze uherekeza no magambo kugira ngo agire ikimazi ku bantu bawe. Urakoze Mwami, sabye nize kubyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ye n'amahoro nibaha imbaraga zo kunesha ibyaha.